Nibyo twagarutse ku mirongo y'imbere ku makuru y'imikino aba ari kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Bifurije Noheli nziza n'umwaka musha muhire kubabyizihiza, namwe mutabyizihiza Imana ikomeze ibashyigikire. By'umwihariko ni Gikundiro info igarutse ikugeza amakuru yizewe kandi azira ibihuha aba ari kuvugwa mu ikipe y'Imana Murera FC bita Rayonsports, imirasire igucamo ikagushwanyaguza, niko iyi ekipe Rayon icyo bisobanura. By'umwihariko nk'abafana bi ekipe tuzindutse tumeze dute? Ese iminsi mikuru yabaryoheye? Yes, ndatekereza neza ko byagenze neza, ariko by'umwihariko muri aka kanya tugiye kuganira kuri Rayonsports. Hari ingingo ziremereye cyane turi buze kwibandaho, ariko cyane cyane turaza kwibanda ku mukinnyi ikipe Rayonsports yazanye w'umunyasenegale, ndetse ubu ashobora gusinya kuri uyu munsi, dore ko Ferwafa yatangaje ko ku tariki 26 z'ukwezi kwa 12 aribwo gusinyisha abakinnyi bizatangira. Nimba ari ubwa mbere dushigikira ukana subscribe munsi yo video, hari ijambo subscribe birumvikana, akari no kunzogera kugira ngo ujye uwa mbere mubona updates zitandukanye ku makuru y'imikino abagezweho muri Murera. Gusa murabizi neza ko nta yindi ekipe navugaho atari Murera, ni Rayon kimaranzara Rayonsports. Rayonsports hari amakuru yagaragaye mu bitangazamakuru bitandukanye bivuga ko yakiriye rutahizamu w'ibigango uvuye muri Senegal, kanutahana mu gihugu cya Senegal. Ariko nanone kandi ku rundi ruhande ikipe Rayonsports yari yarasinyishije undi mukinnyi byavuzwe ko ashobora kuba yaravunitse shampiyona itari yatangira. Gusa abayobozi b'ikipe Rayonsports banatekereza ku mutoza, bavuga ko bagiye bavugana n'abatoza bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, bababwira ko yakungiriza Mohamed Wade, bose bakabyanga. Ariko hari bamwe mu bajyanama ba Uwayezu Jean Fidel bagiye bamukwita icyotezo, bakamubwira ko abo batoza bari kwanga kungiriza Mohamed Wade nuko n'ubundi babona ko mu kipe Rayonsports itagakwiye kuba ikora ibyo bintu. Umutoza wari uwa kabiri utojeho bwa mbere, ni gute yaba umutoza wa mbere mu kipe Rayonsports? Kandi na CV birabigaragaza, lisansi yibonye ejo bundi, lisansi B. By'umwihariko ikipe Rayonsports bamugira inama ko yagakwiye kuba ashaka undi mutoza ukomeye. Binavuga ko ikipe Rayonsports yagiye iganiriza bamwe mu batoza bakomeye bo mu gihugu cya Uganda, ndetse bikaba birimo kugenda neza ku rundi ruhande. Ariko ikipe Rayonsports ikintu itarimo gukora ni uko idashaka gutanga amafaranga menshi. Ntabwo ishaka umutoza uri burenze miliyoni 2 ku kwezi azajya ahembwa. Urumva ko bikigoranye mu bijyanye n'umutoza. Gusa mu bijyanye no kugura abakinnyi, iratangaje urutonde rukomeye rw'abakinnyi beza bashobora gusinya mu kipe Rayonsports, ndetse n'aba Rayon babiha amashyi kubona Kirongozi, Niyonzima Olivier Sefu basinye mu kipe Rayonsports, kongeraho n'uyu rutahizamu w'umunyesenegali bavuga ko nibura naribi. Ariko n'uyu rutahizamu yagiye ashidikanwaho na bamwe mu bafana b'ikipe Rayonsports bavuga ko atazwi, ariko nanone uzajya ubimenya. Gusa nanone ashobora kuzatungura abareyo, nta wamugeranya na Charles Bare, Musa Esenu bagera imbere y'izamu bakabura umupira, kandi Heritsinzinga Ruvumbu aba yatanze pasi za zindi z'ibinyejana.
ubwo ikipe ya Rayonsports ikintu yari kubura muri rusange ni umukinnyi wo mu kibuga hagati ndetse n'urundi ruhande rumwe rwa Rayonsports bisa nkaho rudakora, urwa Ojere nirwo rukunze gukora, urwo ruhande nirwo bashakiyeho kirongozi. Uyu n'uyu rutayizamu ashobora gutangira imyitozo, bamwita Aaron Paul Gomez, yageze i Kigali ku tariki 29 yifotoranyije hamwe na Muhawenimana Claude, perezida w'abafana b'ikipe Rayonsports. Uyu aje akurikira Arsene Camara n'ubundi wari wasinye mu kipe Rayonsports byarangiye, ariko nawe yari ari gushidikanwaho na bamwe mu bareyo bakomeye ndetse n'abayobozi bo ubwabo si babyumvikanaho, haba ku by'abatoza ndetse n'uyu Arsene Camara n'uyu ndetse uyu Aaron Paul Gomez. Gusa afite imyaka 29, urumva ko akiri mutoya ho gato, ariko nanone aracyari umusore nawe nk'uko mubibona. Ikipe Rayonsports ni byinshi ikomeje gukosora, ariko nanone hari n'amakosa iyi kipe iri kugenda ikora mu bijyanye no gusinyisha abakinnyi. Yakwiye kuba izana umukinnyi ukomeye, ariko twarenganya n'ubundi buyobozi bw'ikipe Rayonsports kuko bigaragara ko ubuyobozi nta n'amafaranga bufite. Urumva ko abanyamuryango ba Rayonsports bahamagariwe gutanga contribution muri ekipe. Uyu munyagine wasinye mu kipe Rayonsports yagize imvune y'akagombambari k'iburyo mu myitozo yabereye ku kibuga cya Skol mu Nzove, ubwo yakandagirwaga na myugariro w'iburyo ari we Mucyo Didier. Biba ngombwa ko asohorwa mu kibuga kuko aka kagombambari kari kabyimbye cyane. Arsene Camara yahise ajyanwa mu bitaro byihutirwa, anyuzwa mu cyuma bareba imvune uko iteye.